Assalomu alaykum o'rtoqlar. Sizlar bilan Amarket Central Asia va Mod Capital YouTube kanalida ko'rishib turibmiz. Siz bilan birga yana Suxrobek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, урматтуу Mod Capital компаниясынын келечектеги жана азыркы студенттери жана ошондой эле Amarkets брокердик компаниясынын колдонуучулары кандайсыздар? O'rtoqlar, Suxrobek bilan bilasizlar, mana shu bir necha oydan beri biz hozir texnik tahlil va fundamentalni birgalashtirib tahlil qilib chiqyapmiz va Suxrobek bozorni chizganda ko'p holatda yurayapti, lekin mana shu tahlillar o'zini bugun qanday oqladi hozircha ko'rib, undan keyin yana to'liq ma'lumot olamiz va mana shu noaniqlik fonida ko'pchilik 15 yanvargacha savdo qilmaydigan vaqtda siz texnik tahlilda kirish nuqtasini topolmayotgan, nima bo'lishini bilmayotgan bo'lsangiz, marhamat, hozir Suxrobek sizga ko'rsatib chiqadilar. Suxrobek dollar bo'yicha bitta boshlasangiz, hozir hammani dollar qiynayapti. Так, доллар индекси боюнча мурунку видеодо айтылган эле, эгерде 4 сааттык таймфреймде диагонал линияны жана ошондой эле самый последний максимум же болбосо сопротивленияны пробой кылса, өзүнүн мурунку максимумга чейин барып бериши мүмкүн деп берилген и бизде өзүн өтө сонун актап берген деп көрсөк болот. Эми в данный момент кандай формация болушу мүмкүн? Давайте сиздер менен толук графикти тазалап, нөлдөн анализ кылабыз. Эми мен бул жерде биринчи в основном анализ кылып атып мен эмне кылам? Эң жөнөкөй жолу базардагы эң күчтүү уровеньди белгилейт экен. Вот менде эң күчтүү уровень менде сопротивление, андан кийинки эң күчтүү уровень поддержкасы болот экен. Эми мен азыр глобальный таймфреймде отурам. Давайте бир аз локальный таймфреймдерге кирип, хотя бы M30, M15 таймфреймдерден точка входа же болбосо базарга какой-то бир көз карашымды карайлы. Мен бул жерден көрүп аткан нерсе в основном эң глобал нерсе бул локальный трендовый линиясы. Бир аз красивыйраак кылып тарталы. Локальный трендовый линиясы и самый последний максимум уровень сопротивлениядан көргөн болсоңуздар, классиканы билген трейдерлер могу двойное дно же болбосо М моделин жакшы билишет, өзүнүн өтө сонун отработка кылып актап берген экен. Эми бул жерден кандай формация болушу мүмкүн? Локальный M30 таймфреймдеги сопротивление, эгерде базар трендовый линиясын пробой кылгандын себебинен ретесттен кайра дагы долларга бир аз падение көрүшүбүз мүмкүн. Болгону бул жерде точка входа бизде ушул M30 таймфреймдеги эң күчтүү уровень сопротивлениясы. Эгерде базар бул жерге келбей турган болсо, анын астындагы вот минимумду көрсөңүздөр болот. Ошол минимумду жарым сааттык таймфреймде свеча денеси менен пробой кылып жабылып берсе, бизде анда базар бир аз да доллар индексине падение болушу мүмкүн. H4 таймфреймдеги эң күчтүү уровень поддержкага чейин. Эгерде аны да пробой кылып кете турган болсо, өтө сильный доллар индекси түшүп кетиши мүмкүн. Менин доллар индексине көз карашым ушундай. O'rtoqlar, haqiqatan ham texnik tahlilni agar yaxshi mutaxassisi bo'lsangiz, siz bilasiz, sizga fundamental deyarli kerak bo'lmaydi. Ya'ni bu yerda mana Suxrobek deyarli fundamental analizni ishlatmaydilar va shunchaki bozorni chizadi va fundamental omillarga to'g'ri kelib qoladi ko'p holatlarda. Va biz hozir dollarni siz bilan birgalikda ertalabki brifingda sellga, ya'ni dollarni qadri yo'qolishligi, chunki bozorda noaniqlik bor ekan, dollar har doim qadrini yo'qotaveradi. Bu haqda gaplashib o'tgan edik va yana mana shu hozir eng asosiy mavzu bo'lib turgan narsaga to'xtalamiz. Hozir FRS rahbarini almashinishligi temasi birozgina susaydi, chunki o'sha bozor buni narxlab bo'lgan. Jerom Pavelni o'rniga hozir kim o'tirishligini Donald Tramp e'lon qilishlik yanvar oyining boshida va undan tashqari AQSh Oliy sudining Donald Trampni qo'yayotgan mana shu import bojlarini qonuniy yoki noqonuniy ekanligini tasdiqlanishligi kutilyapti. Donald Tramp nima deyapti? Bu holatda ko'p marta signal berishga harakat qilyapti. Ya'ni bu tariflar hozirgi mana shu olib borilayotgan siyosatni hammasi yaxshi ekanligini, ya'ni mana shu tariflar orqali AQSh tez orada 600 milliard dollar olishligini aytdi. Chunki AQSh dunyoning eng yirik iqtisodiyoti bo'lganligi uchun ko'p davlatlarni VVPlari va ko'p davlatlarni eksporti mana shu AQShga bog'liq va AQSh tovarlarini sotib olishadi va AQShga tovar sotishadi, chunki bu orada AQSh eng yirik iqtisodiyot hisoblanganligi uchun bu yerda nimani ko'rishimiz mumkin? Albatta, AQShga katta miqdorda hozir savdo bojlaridan katta miqdorda yana qo'shimcha foyda kirib kelyapti va 600 milliard dollar bo'lishligini Donald Tramp aytayotgani shunchaki mana shu savdo bojlarini qonuniy ekanligini suddan shu darajada umid qilib kutyaptiki, Oliy suddan qarorni qonuniy ekanligini tasdiqlashligini uchun qanaqadir
tipi manipulyatsiya desak ham bo'ladi, shunga yaqin harakatlarni ko'rsatyapti va imkon bo'lsa shu qabul qilinglar, chunki bu foyda degan narsani bir signal beryapti-da. Ya'ni qonuniy deb aytinglar degandek qilyapti. Shuning uchun agar bozor noaniqlik yo'qolib, aniqlikni payqasa, ya'ni haqiqatan ham mana shu tariflar qonuniy deb topiladigan bo'lsa, o'rtoqlar, bu yerda nima bo'ladi? Bu yerda o'rtoqlar dollar ukreplyatsiya qilish ehtimolligi bor. Agar noqonuniy deb topiladigan bo'lsa, tariflar olib tashlangandan keyin AQSh bir necha milliard dollarni boshqa davlatlarga va biznes egalariga albatta qaytarishga to'g'ri keladi. Shuning uchun o'rtoqlar, bu yerda dollarni padiniyasi va dollarni ukrepleniyasi uchun men ertalab sabablarni va kechagi jonli efirda bu haqda yana gapirib berganman. Mana shu videolarni ko'rib olsangiz, qo'shimcha to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Hozircha dollar noaniqlikda ekan, dollar noaniqlik vaqtida ko'tarila olmaydi. Dollar aksincha pastlash ehtimolligini men yuqori deb baholadim. Suhrobek, yevro dollar juftligini bitta ko'rib bersangiz. Yevro dollar parasına geliyoruz. Sell Yevro dollar. pozitsiyalaringiz bormi? USD yena da var ile oşol. USD Aha. yena pozitsiyamda bir kontrol qilib qo'ydim da. Эми, евро доллар парасында мурунку видеодо биздин анализибиз деле бар экен да. Бул жерде карасак, евро доллар парасында локальный трендовый линиясы и самый последний уровень сопротивлениядан мен в основном откат күткөм, отбойный формация болуп артка кетиш керек эле мен по идеям боюнча, но бул бизде эмне кылды? Пробойный формация берди и кайра артка ретестин да берип, бизде сильный паденияны берди. Андан кийинки бизде уровень эң күчтүү поддержкабызды пробой кылып, кайра дагы артка ретестный формацияга кайтып аткан экен. Эми, в данный момент кандай позиция, кандай формация болушу мүмкүн? Давайте сиздер менен нөлдөн технический анализ кылып чыгалы. Базардагы эң күчтүү мен эң биринчи көрө турган нерсем бул локальный трендти көрөм. Эң биринчи көрө турган нерсе бул менде трендти байкайм. Менде тренд пока что неизвестный. Если ушул трендовый линиясы менде пробой болуп туруп ретест берсе, анда байга кетиш мүмкүн. Пробой болбоюнча отбойный формациядан кайра артка ретестке селге идея издей берет экен. Эми мени H4 таймфреймде дагы белгилеп ала турган өзүмдүн уровеньдерим бар. Бул биринчи менде уровень поддержкасы болуп берет, астыңкы уровень поддержкасы. Анын астында бизде дагы бир уровень поддержкасы бар экен. Демек, базар ушул жерлерге келиши и ушул жерлерден разворот алышы мүмкүн. Же бул жерден, же анын астынан. Эми мен азыр 4 сааттык таймфреймде отурам. Давайте локальный M30 таймфреймдерине кирип, бир өзүбүзгө какой-то бир себептерин издеп, базарга толугураак көз караш менен карайлы. M30 таймфреймде же бул жарым сааттык таймфреймде айырмасы жок. M30 дейсизби, жарым сааттык таймфрейм дейсизби? В основном айырмасы жок. Экөө баарысы бир нерсени көрсөтөт. Эми, жарым сааттык таймфреймде бизде эмне болот? Базардын негизги механизм структурасы боюнча биринчи импульсный формация болгон, кайра дагы ретест болгон, коррекция болгон и дальше импульсный падение болгон экен. Жөнөкөй тил менен айтканда, бизде самый последний минимум уверенно пробойный формация болгон экен. Эми, импульсный пробой болгондон кийин биз Fibonacci инструментин да колдонушка акыбыз бар. Самый последний максимумдан өзүнүн мурунку минимумга чейин колдонгонго акыбыз бар экен. Бул бизде базар оптимальный точка входа OT'ни аныктап берет экен. Башкача айтканда, максимумдан бирди максимумга, нөлдү минимумга алып келдим. Оптимальный трейд 0,618, 0,786 уровеньдери болуп берет экен. Бизде OT кызматын аткарып берет экен. Эми биз ушул OT'нин ичинен точка входа издешибиз керек. Кайсыл тарапка? На падение, на селге издешибиз керек экен. Бул жерде мага точка вход болуп бере турган нерсе, могул самый последний ушу OT'нин ичиндеги лоунун пробойный формация болуп бергени. Самый последний бул жердеги именно OT'нин ичиндеги лоунун пробойный формация болуп берген. Азыр менде 21 минутадан кийин свеча ушундай көрүнүшкө жабылып бере турган болсо, мен ушунун ретестный формациясынан селге позиция издесем болот. Стоп-лоссумду өзүмө как удобный рискиме жараша коем. Кааласам бул максимумдун жогорусуна, болбосом консервативный кылып өзүнүн мурунку максимумуна коюп койсом болот экен.
Ал эми take profitтерде биздин эң күчтүү поддержка зонасы же анын астындагы поддержка зонасына чейин, же болбосо өзүбүздүн системабызга таянып один к одному же один к двум соотношения, же болбосо один к трем соотношения менен кирсек болот экен. Евро доллар парасында менин идеям, позициям тоже ушундай. Мен азыр точка вход деле таптым. Эгерде видеону убактысында көрүп аткан болсоңуз, идеядан пайдаланып көрүңүз. Demak, o'rtoqlar, bugun yevro bo'yicha man ertalab ham ta'kidlagandim va iqtisodiy kalendarimizni ko'rsangiz, iqtisodiy kalendarda yevrozonada bugun nima bor edi? Bugun PMI hisobotlari bor edi. Demak, PMI indeksini ko'radigan bo'lsak, hozir e'lon qilinganiga mana 10 daqiqa bo'lyapti va PMI indeksi bizda o'rtoqlar xizmat ko'rsatish sektori bo'yicha 53,6 dan 52,6 ga pasayishligi kerak edi. 52,4 ga pasayganligi o'rtoqlar kutilmadan ham ko'proq pasayganligi bu yevro uchun negativ fon yaratadi va shuning uchun mana shu hozir yevro dollar juftligidagi qora ya'ni qizil shamlarga izoh mana shu narxlar bozorga kiritilgandan ko'ra ko'proq baholanganligi haqiqatdan ham mana shu kutilmadan ko'ra fakticheski bizda farq qilganligi narxlanmaganligi uchun hozir u narxga kiradi va bizda albatta yevro dollar biroz pasayadi. Lekin o'rtoqlar, lekin degan joy bor. Biz bilamiz PMI ni agar 50 dan yuqorida bo'lsa, demak baribir u pasayishda emas. To'g'ri, biroz pastroq chiqdi hisobot, lekin baribir qo'llab-quvvatlanadi. Chunki 52,4 hozir 50 dan yuqoriligi albatta buni yuqoriga keyin tortib beradi. Demak, funt dollar bo'yicha ham aytib o'tadigan bo'lsam, 19 daqiqa qoldi. Hozirgi vaqt bo'yicha balki video sizga yetib borganda funt dollar bo'yicha ham PMI e'lon qilib bo'lingan bo'ladi. Albatta uni ham chiqishligi albatta yana funt dollar juftligida ham yo'nalishlarni belgilab berishi mumkin. Neft bo'yicha to'xtalib bermasangiz bo'lmaydi, chunki hozir geopolitikani deb neftda fundamental pozitsiyalar topish biroz hozir qiyin bo'lyapti. Ya'ni katta impulslar paydo bo'lib qolgan oxirgi vaqtlarda neftda to'satdan u yoqqa to'satdan bu yoqqa, ya'ni stop lossni olib undan keyin biz aytgan yo'nalish bo'yicha harakatni ko'rsatib beryapti neft. Haqiqatdan ham hozir yuqoriga qarasa bo'ladi-ku-ya, lekin bu haqda men ertalab gapirib berganman. Keling, texnik nuqtai nazardan bozor nima deyapti, shuni ko'rsatib bersangiz, Suhrobbek. Так, нефтте мен мурунку видеодо астыдагы ордер блокко келишин күттүм эле, но бирок келбестен жогоруга кетип калдым. Но по-любому ушул жерде крупный уровень поддержкасы болгон эсебинен кайра дагы ушул уровень поддержкага келип, кайра дагы өзүнүн реакциясын берген экен. Эми бул жерде кандай формация, кандай позиция көрсөк болот деген вопрос. Бизде сильный уровень поддержка сопротивлениясы бар и эң күчтүү уровень поддержкасы бар экен. Демек, базар кайсыдыр бир тарапта импульсный пробойный формация берсе, скорее всего, байга пробой болушу керек деп ойлойм. Эгерде байга пробой кылбаса, ушул зонадан отбойный формацияда разворотный модельдер менен селге карап көрсөк болот. А если бул импульсный ушул уровень сопротивлениясына көп реакция болгон зона, скорее всего, пробой болот. Пробой болуп жабылып берсе, анда сильный өсүүнү көрсөк болот экен. Нефтте мен көбүнчө в данный момент байга идеяларды макул деп көрөт элем. Себеби фундамент жактан туура келбесе да, нефть никогда не в жизни нөлгө түшүп кетпейт. Цена никогда өтө сильный падение болуп кетпейт. Ошол себептен нефтте иштей турган трейдерлер болушунча байга позиция кармасаңыздар болот. Эми позицияны кайсыл жерге чейин кармап турабыз деген вопростор бизде H4 таймфреймде эң сильный уровень сопротивлениялары бар экен. Вот ушул уровень сопротивленияларга келгенде бир серияны sell позиция издеп көрсөңүздөр болот, но узак мөөнөттүк эмес, узак мөөнөттүк байга позиция издей берген выгодно түшөт деген ойдомун. Demak, neft bo'yicha sizni tahlilingiz hozir yoki u yoqqa yoki bu yoqqa. Demak, bizda hozir qarshilik zonasi muhim. Demak, qarshilik zonasi muhim. Demak, haqiqatdan geopolitikani ko'rsak, geopolitika ham na u yoqqa na bu yoqqa bermayapti-da, chunki hozir OPEC Plus'ni o'zi ham buni baholay olmadi va bundan tashqari hozir ishtirokchilar, treyderlar hammasi Venesueladagi mana shu AQSh tomonidan bilasiz, shanba kuni Venesuela bilan nimadirlar bo'lib ketdi. Ana shu holatdagi endi neft oqimlariga Trampni boshqaruvida yuz beradigan ta'sirni baholay olishmayapti butun treyderlar. Chunki hozir AQSh mana shu neftlarni bir nechta neft kompaniyalari bilan hozir Trampni Oq uy matbuot kotibi Taylor Rodrigesni gapiga qaraganda Tramp bir nechta
neft kompaniyalari bilan maslahatlashgan va Venesueladagi zaxiralarni sotish masalalari bo'yicha yana bu onda yana noaniqlik bor. Odamlar hozir haqiqatan neft oqimini, AQSh harakatlari qanday o'zgarishligini baholay olmayapti. Ya'ni Venesueladagi o'sha o'zgarishlar diqqat bilan kuzatiladi, balki yetkazib berishda muammolar bo'lsa, neft albatta talab taklifni inobatga olgan holatda taklif kamayganligini hisobiga neft albatta ko'tarilish ehtimolligi bor. Lekin bu yerda oqimni endi Venesuela neftini ham Tramp boshqaradigan bo'lsa va katta miqdorda bozorga neft chiqaradigan bo'lsa, albatta bu yana neftni pasayishiga olib keladida. Shuning uchun hozir ko'pchilik bu narsada neftda savdo qilishga qo'rqayapti. Imkon bo'lsa, albatta men neftda savdo qilmaslikni maslahatini bergan bo'lardim. Chunki hozir noaniqlik bor. Noaniqlik bo'lsa ham neft ko'tariladi odatda o'rtoqlar, va shuning uchun mana bugun biz ertalabki brifingda yuqoriga narxlaganmiz neftni va hozir neft o'zini birozgina yuqoriga ko'tarib, biz chizganimiz narximizdan hozir salkam 1%da deyarli tek profitga borgan ekan o'rtoqlar, salkam 1%ga o'sibdi. Demak, hozir yana biroz pastga atkat beryapti, lekin neft noaniqlik fonida hozir yuqoriga ko'tarilishi mumkin, chunki Venesuela 600 ming barrel umumiy global ta'minotni deyarli 1% ham emas desa ham bo'ladi, lekin baribir 1% ga yaqin bo'lganligi, 600 ming barrel kichkina emas kunlik ta'minot, shuning uchun noaniqlik bu yerda albatta neftni hozircha qo'llab-quvvatlaydi, lekin bu yog'ini vaqt ko'rsatadi. Keyinchalik neft selga ketish ehtimolligi juda yuqori deb baholanyapti. Men tomonimdan yana vaziyatga qaraymiz. Suhrobek, dollar yapon yenasini nima uchun sell oldingiz? Bir ko'rsatib bersangiz. Так, USD yena parasi, USD GPY parasini texnический обзор. Men o'zimdan в основном yenani yaxshi ko'raman, USD yena parasini, чтобы jag'at. Emne uchun sell pozitsiyasini olganimda bu yoqdan ko'rsangizdер bo'ladi. Men birinchi bayga сделка ochqam, но stop loss отработка bo'lgan. Sebebini aytib beraman. Bu yerda menda flatовый движение bo'lgan. Flatdan impulsni jo'g'origa пробой dele bergan. Retestda men bayga сделка dele ochdim. No, menin qayradagi qaytib, men stop loss'ni olib qoldim. Biroz men yoqqa qarab yurib berdi. No, men o'ylagancha yurib bergan yo'q, чтобы именно классикада флетовый движение болгон учурда ушул флеттин размеринче базар жүрүп бериши керек в целом отработка кылыш үчүн. Но в основном менде бул позиция болбоду, менде take profit отработка кылбады, обратно артка жүрүп стоп лоссун да алды. Эми бул жерде мен селге эмне үчүн алганымда, кайрадагы минимумду пробой кылган эсебинен H4 таймфреймде мен sell позициясын алгам. Импульсный мынагы свечанын өзү engulfing candle deyilет, сильный паденияны билдирет. Ушул свеча жабылып кайрадагы өзүнүн мурунку свечанын минимумуна ретесттен мен sell позициясын алгам. Кечинде түнү сделка ачылган болчу. Стоп лоссумду ала экен деп күтүп уктап калдым. Ну, отработка стоп лоссду алган эмес, кайрадагы плюска чыгып кетип калган. Эми мурунку видеодо мен USD йена парасына жаңы жылдан мурун анализ берген элем, эстеген болсоңуздар, мен бул жакта өчүп кеттир. Именно локальный трендовый линиясынын пробойный формациясы, бул жактагы пробойный формациясы өзүнүн мурунку минимумга ретест беришинен кайрадагы сильный покупка болуп кетиши мүмкүн деп берилген эле. И көрсөңүздөр болот, ушул зонадан өзүн өтө сонун отработка кылып актап берген экен. Биз берген зонадан почти 1%ке чейин USD йена парасы жогоруга өскөн. В данный момент USD йена парасында sell позициясын көрүп атам. Чтобы flatten кийинки минимум и сильный свечной анализ боюнча engulfing candle deyilет, и андан кийинки позиция ретесттен sell позициясы алынган. Демек USD йена парасы өзүнүн мурунку поддержкага чейин sellге движение жасашы мүмкүн. Rahmat Suhrobek. Biz ham haqiqatan ham mana shu dollar yapon yenasi bo'yicha dollarning zaiflashuvi haqidagi noaniqlikdagi dollarning zaiflashuvi va undan tashqari yapon yenasini xavfsiz aktiv sifatida bilamiz. Bu albatta qo'shimcha yapon yenasini qo'llab-quvvatlasa, undan tashqari o'rtoqlar, bu yerda olib borilayotgan bankning siyosati, ikki bank, mana misol uchun AQShdagi FRS va Yaponiya Markaziy bankining o'rtasida tafovut bor, ya'ni Yaponiya Markaziy banki foiz stavkalarini qattiqlashtirishni tarafdori bo'lib turibdi va bularning protokolini ham bilamiz. Protokolda ko'pchilik AQShniki tushirishni, yana stavka tushirish ehtimolligini ma'qullaganlar ko'p bo'lsa, Yaponiyada esa qo'llab-quvvatlovchilar ko'p bo'lgan, ya'ni yuqoriga stavkalarni oshirish va stavkalar hozir eng pastki stavkalar qatorida ekanligi ko'p chinovniklar tomonidan bu narsa
ma'qullangan va undan tashqari Yaponiya yenasini biz bilamizki, o'sha kuni ham gaplashdik, ya'ni kecha brifingda ham gaplashgandik va undan keyin yaxshigina pastga yurib berdi va hozir yana pastga baholaganmiz ertalabdan beri. Haqiqatdan ham 0,12%gacha Yaponiya yenasini pasayganligini ko'rdik ertalabki holat bo'yicha biz tahlil qilgandan keyin. Demak, nima uchun deydigan bo'lsak, o'rtoqlar, bu yerda intervensiya deyiladi, ya'ni Yaponiya yenasi o'zi bu markaziy banklar orasida taqiqlangan bo'lsa ham, lekin Yaponiya buni tan olmasa ham valyuta kurslariga aralashadi yoki aralashmagan taqdirda ham verbalniy intervensiya, ya'ni og'zaki valyuta kurslarini mana shu yo'nalishlarni albatta yenani qadrini oshirishga harakat qiladi. Chunki ular nima deydi? Yena juda ham qadrsizlanib ketadigan bo'lsa, markaziy bank chora ko'rish ehtimolligi bor, aralashish ehtimolligi bor deb aytib qo'yganligini o'zi bu valyuta intervensiya bo'lishligini signalni berishligi, bu verbalniy intervensiya beryapti, og'zaki narxlarni kursini mustahkamlayapti. Ya'ni ko'pchilik albatta bu yerda dollar yapon yenasi juftligida sell ma'qul ko'radi, chunki yapon yenasi albatta kryptatsiya qilishligini ma'qul ko'rgan holatda. Demak, fundament hozircha biroz noaniqlik bor. Yaponiya markaziy bankini qachon foiz stavkalarini ko'tarishligi haqida aniq signallar yo'q. Yaponiya markaziy banki rahbari tomonidan ham va moliya vazirligi tomonidan ham hech qanaqa signal berilmayotganligi hozir noaniqlik kayfiyatini bersa, lekin asosan bular qattiq siyosat tarafdori va Yaponiya yenasi xavfsiz Gavayi va undan tashqari o'rtoqlar valyuta intervensiya xavfi mavjudligi va dollarning zaiflashuvi yetarlicha omillarni sanab o'tdim, hammasi dollar yapon yenasida selga imkoniyatlarini ma'qul ko'rish kerak deb baholayapti. Suhrobek, hammani qo'rqitadigan, kimnidir boy qiladigan, kimnidir gado qiladigan o'sha tillaga bitta to'xtalib bersangiz. Так, алтынға позициябызды қарап шығабыз. Андан мурунку видеодо мен именно алтында көп позицияны мен берген анализдерим көпчүлүгү алтында өтө жакшы акталып берет экен. Так, биз 27 декабрь күнү видео алдык. Менин оюмча 27 декабрь күнү мен алтынга сильный паденияны берген элем. Себебин көрүп чыгабыз. Эмне себептен? Базарда көргөн болсоңуздар, сильный диагонал уровеньнен бизде реакция болуп артка кайткан и психологик 4550-гө бир аз жетпей калган, бир пункт жетпей калган и ошол жерден сильный падение болуп кеткен экен. Андан кийинки өзүнөн мурунку уровень поддержканы пробойный формация берип, кайра дагы ретесттен мен ушул жерден даже өзүм деле сделка ачкам, сильный паденияга, андан мурун өзүнөн мурунку минимумга чейин биз сел позициясын кармаган экенбиз. Көргөн болсоңуздар, базар аны дагы пробой кылып, бизге ровно 220-219 пункт бир күндүн өзүндө падение берди. Эми в данный момент кандай позиция болушу мүмкүн? Мен өзүм именно да билген эмесмин, чындап Америка менен Венесуэла согушун, но суббота күнү именно 4313төн бай позициямды калтырган болчумун, чтобы бул жакта диагонал уровенине ретест болуп аткан учур и андан кийин өзүнөн мурунку ордер блокко реакция берип кайра дагы артка кайткан экен. Демек ушул жерден дагы сильный өсүп кетүүсү мүмкүн деп мен пятница күнү өзүмдүн бай позициямды калтырган элем и көргөн болсоңуздар, ошол жерден ровно 159 пунктка базар жогорулаганын көрсөк болот экен. Эми торгуем от тренда деп туруп, алтында байга идея издей беребиз. Демек, структура бузулган убакытта, мисалы үчүн именно алтында кандай позиция издеген, кайсы стратегия жакшы иштейт деп көпчүлүк тартышат да. В основном базардын механизми, структурасы бирдей экен. Максимум бузулду, демек эң астыңкы лоулордон покупка кыла бериш керек. Максимум пробой болду, все. Эң астыңкы минимумдардан покупкага идея издей бериш керек. Өзүнөн мурунку максимум пробой болду бул жерде. Демек, өзүнөн мурунку минимумдан базар келип берсе, байга идея издесек бизге выгодный болот экен деген ойдомун. Мен азыр жарым сааттык таймфреймде турам, да бул бир күндүк болушу мүмкүн, чтобы ушуну менен сиздер менен кийинки неделя жолугабыз. Бул лого келгенде покупка кылып көргүлө. Если ушул лодон покупка стопа отработка болуп калса, андан мурунку минимумдан тоже бир жолу перезаход кылып покупкага идея издейбиз. Мен по идеям боюнча алтын өзүнүн тарыхый максимумуна чейин 4550-гө чейин чыгып берет деген ойдомун. Мен в основном идеям алтында бай позициясы. Bu yerda hozir double top patrni, ya'ni M deymiz-ku buni. M30 da Да, ko'radigan bo'lsak, M'ga o'xshagan uzoqdan qarasangiz albatta mana shu patronga ham o'xshayapti. Ya'ni tilla hozir
ozgina pasayaman degandek qilyapti-da. Shunchaki texnik Ha, ko'radigan bo'lsak. bo'lishi mumkin, no M model bizga qanchalik krasivo jasab bersa, men hozir bu yerda bunday xunuk ko'ryapman-da, jo'nakay Da, da, tilda. shunaqa uncha Agarda muncha payqash krasivo qiyin model buni-da. bo'lganda, krasivo Uzoqlashtirib model ko'rsangiz patron o'xshab berayotganga o'xshaydi. Lekin bugun mana bozorni shunchaki texnik man qarashim bo'yicha, ha, haqiqatdan ham hozir tilla selga biroz imkoniyat ko'rishligini beradi, chunki o'zi yasagan oxirgi hayini o'zi yechib, hozir pastga harakat. Ya'ni biz bozorni, ya'ni mani kuzatuvchilar biladi, ya'ni bozorni likviddan likvidga harakatini deb texnik savdo qilamiz. Biz asosan, demak, tilla hozir geopolitika tufayli yuqorilashga majbur aslida. Ya'ni ko'tarilishi kerak. Kerak bo'lsa oxirgi haylarni yechishimiz kerak. Chunki markaziy banklar hozir tilida yana ham yuqori pozitsiyalarni ma'qul ko'ryapti-da. Ya'ni 5 ming dollarni 2026ga narxlashgan va hozirni o'zida 001 da imkoniyat topilganini o'zida siz $550 olasiz. Ya'ni o'rtoqlar, tushunishingiz uchun katta pozitsiya beryapti tilida yil oxirigacha. Lekin 5 mingga chiqib olish o'zi emas, buning uchun yana katta nimadir o'zgarishlar bo'lishi kerak. Albatta, mana shu hozir bizda siyosat olib borilayotgan mana shu iqtisodiy AQShda bo'lib o'tayotgan voqealar va yana urush nimadirlar, hammasi albatta tillani qo'llab-quvvatlovchi omillar bo'lish ehtimolligi bor. Tilla imkon bersa yuqoriga qaraverish kerak. Selni unchalik ma'qul ko'rmaymiz, lekin hozir tilla tushib beradigan zonalarni shunchaki ko'radigan bo'lsak, o'rtoqlar, 4427 largacha tillani keladi deb baholasak, yana $30 pastga. Men o'zim aslida haqiqatni aytadigan bo'lsam, imkon ber deguncha bayga skalping qilyapman tilida va mana shu kechadan beri man bir necha yuz marta skalping qildim desa ham bo'ladi. O'zi aslida buni ma'qul ko'rmayman, lekin bunaqa holatda albatta mana shu strategiya eng optimal bo'ladi. Imkon topdingiz deguncha bayga signal bersa, bozorda sizni strukturangiz to'g'ri kelsa, albatta bayga qaraverish kerak deb o'ylayman. Demak, qaysi juftliklar bor? Vaqtimiz ham ozgina qoldi shekilli. Keling, kriptovalyutaga bitta to'xtalib bersangizda, Bitcoinni ko'pchilik yaxshi ko'radi va men ham fundamental bitta narsa tayyorlab qo'ygandim, Bitcoinni ertalab aytish esimdan chiqib qolibdi. Ya'ni Bank of America, buni ko'pchilik bilsa kerak, bir necha yuzlik tarixga ega banklardan desak va u mijozlariga o'zini Bitcoinni sotib olishni taklifini berdi, ya'ni Bank of America. Chunki u aytyaptiki, hozir Bitcoin ayni o'sish ehtimolligi yuqori deb baholayapti. Qani texnik tahlil nima deyapti o'zi? Texnik analiz bo'yicha murunqi videoda уровень поддержкадан, самый последний уровень поддержкадан покупкаga идея berilgan. И men o'zim сделка ochgan jerim именно мына последний структура максимумдун пробойный формациясынан o'zim bayga сделка ochgam. Давайте berilgan chekda emas, ушул жерден bizga отработкасы ровно 6%га чейин баа жогорулаган же болбосо 6000 пунктка чейин баа жогорулаганын көрсөк болот экен. Именно биткоинни кече понедельник күнү бай позициясы выгодно түшүп, структура пробой болуп жабыларына мен байга сделка ачып өзүмдүн тейк профитимди алдым десем болот экен. В данный момент кандай формация болушу мүмкүн? Бизде сильный поддержкадан реакция алып кайтып атат. Да, буну пробой кылып койгон болушу мүмкүн, но сложный ложный пробой болушу да мүмкүн бул жерде, чтобы өзүнө мурунку максимумдарды шпилка менен ликвидди жийип туруп кайра дагы артка кайткан болушу мүмкүн бул жерде. Давайте бираз локальный таймфреймдерден сиздер менен толук обзор кылып чыгалы, именно биткоинди. M30 таймфреймде биз эмне көрсөк болот экен? Бизде бул жерде эң күчтүү уровень сопротивлениясы, анын бул жерде пробойный формациясы. Демек, уровень сопротивления пробой болсо, поддержка кызматын аткарып калат экен. Бизде уровень поддержкадан в данный момент реакция алып байга кайтканын көрсөк болот. Бул жерде бизге эми точка входа керек, точка входаны кантип табабыз? Бизде поддержкадан реакция алып кайтып атат, демек үстүндө бизде локальный трендовый линиясын жасап келип атат. Ушул линияны M30 таймфреймде импульсный пробойный формация кылып берсе, бул жерде импульсный пробой болуп туруп закрепление бере турган болсо, биз биткоинге кайра дагы байга сделка ачат экенбиз. Ну болгону азыр ачып албайбыз, бир аз күтүп турабыз. Өзүбүздүн формация позицияларыбызга карап выгодно түшө турган кылып, рискти эсептеп, ушул линия пробой болгондон кийин байга сделка ачып көрсөк болот экен. Эми бул сделканы кайсыл жерге чейин кармап турабыз десеңиздер, так, бизде бул биринчи импульс болот экен, бул бизде коррекция экен. Демек, коррекцияга Фибоначчини тарта турган болсок, бизде базар минус 0.618, меники минусовой Фибоначчи 1.618ге чейин баа келип бериши
мүмкүн экен. Бул бизде 95 миң тегереги болот. Ал эми 2.618 уровени бизде 97.405 чейин базар барып бериши керек экен. Биткоиндеги формация, позиция вот ушундай. Suxrobek, ajratgan vaqtingizga va qilib berayotgan analizlar uchun albatta sizga kattakon rahmat bizni kuzatuvchilarimiz nomidan va mani nomimdan. Vaqt ajratib mana shu tahlillarni biz bilan baham ko'rdingiz. Demak, o'rtoqlar, Suxrobekka siz ham rahmat aytmoqchi bo'lsangiz, albatta videomizga like bosing, kommentariy yozing va mana shuni biz uchun rag'bat va ham rahmat bo'ladi. Suxrobek, yana siz bilan seshanba kuni ko'rishamiz deb umid qilaman. Ajratgan vaqtingiz uchun rahmat. O'rtoqlar, yana sizlar bilan Suxrobek bilan videolarimiz chiqishligini xohlaydigan bo'lsanglar, albatta like, komment esdan chiqmasin. Amarka Central Asia YouTube kanaliga obuna bo'ling va Mod Capital YouTube kanaliga ham albatta obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Barchaga rahmat, salomat bo'linglar. Baringizlarga rahmat, savdongizlarda ehtiyot bo'lingizlar.